Assalamualaikum lur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mancing lagi kita hari ini. Kali ini kita mancing di sekitaran perairan Pasuruan atau di Selat Madura. Spot kali ini kita mancing di rumpon milik Kapten Yunus, pemilik perahu kita ini ya. Semoga ada rezekinya, amin. Ngomong ke menawa nak kecil. Kita bawang dia nih. Apa nih? Kamu ya Pak Yuri. Oh, ganco. Anu nih Mang di. Iku lho, lawan mang. Orangnya mang lho. Awas, Lim. Wus, munggah. Mang aja. Kerapu babon. Oh, Aryono bingung ya, Mar. Iki Aryo narik ikan lho, tarik lho. Ikan lho narik. Lho ya. Cetan mana kan? Lompat cetek iki, bener iki dompel. Iya. Bukan Sam. Kan enggak no ya, kan orang. Orangnya enggak no. Enggak orang. Jangan dulu. Ah, mana? Yo kate. Ah. Kerapu paut. Oh, kurisi. Lumayan. Perdana. Kau bagi damar. Penting kok. Loh, wes iki Pak ngebres. Gila lagi main ganti begini. Apa itu apa? Akeh meniki temenan. Oh. Tempel. Tompel lumayan. Mantap. Ayo bilang konten lagi kita. Yunus, ini oleh kafe. Magit kai, oh iya Mar. Kan wis pidana rembang apa kon? Ya iya.
ini apa kon iki? Ilmunin tek narang bang. Ilmunin tek ya. Lukir dah. Kembang wis ana masjid. Ambil Pak ya. Oke. Oke, delu wis nak ono. Rong-kerong lumayan, rong-kerong babon. Rimbang iku kilo. Mana masjid? Wah, nek wis ngono modelnya. Itu kalau kita stiker alamat kan. Turun mari jual. Ah, stiker ya gitu. Ana buya masjid pisan. Musala pabrik bener. Kamera. Bila Sadika. Itu lagi. Nges jat ala-ala jit. Ayo kuniran neng. Ayo kuniran. Yo ya kandani yo kayak kuniran kok. Lumayan. Ayo giling. Nah, abang. Jadi bandel loh. No. Iwak tanggung Sam. Boleh enggak ya? Tapi cili. Oh, kecil balik mas. Jadi iwak itu, Sam. Tuh, kamu terus tak. Oleh ngono. Oleh gak yakin ngono. Nyawa mereka. Kalau niatnya mancing ya oleh. Wis hari ono nih. Aja jamane ngare jamane. Ya taon, kerapu. Oh, kerapu mana ya kan? Oke, kerapu iso rokok. Omen aku ono kerapu. Bu gede apa kan delok ae. Gede. Rugi, Tuhan. Nyemplung. Tero. Coba. Katu. Coplok iki, rangkeane iki. Oh iya. Soale lekate pedot mari ya, Bu. Delok ae. Anu kok nggih. Wis. Oh, kalau gede menang, ini musola pengumuman kan? Iya, jelas. Seling lah. Oh, kena pelontaran. Tapi oleh gede. Nggak tapi oleh iwak. Dobel oleh. Tompel. Oleh dobel oleh. Buri. Ayo iwak erek. Tempel ono, Bang. Ini, tempat tahu ya. Ini. Awas lu, pada kecemplung. Gini, Har. Coba gini dipek iwak ere. Ayo. Ser rek. Oleh sing bingung akeh iki apa iki? Gak iso pergi mare ini. Bentuk lagi. Mangile dulu gak mesisan. Bulat. Ya ngono. Gatuk lah. Ya. Ya mesisan to, Neng. Gatuk. Sing bingung sak perahu rek percaya aku. Coba ketu wae bingung kabeh. Ayo. Wis tak, coba rombongan lah. Ya apa, Meng? Ucul.
Ada tuh ini, Teh. Bulat tuh. Kontangnya. Ini kan kata ini gede, ini tongok. Wah, itu nyewa ini. Ah, itu lo gede kan Mar. Ayo. Dan apa oleh gede man lu. Bisa tak guys ya Mas? Iso. Kali jarane. Sam, burone sam. Kalau lontang bisa nih. Nah. Kalau lontang. Woi. Oh, kalau wak alung ilung. Tak kamar. Ketik. Oh, tenggo. Wah. Kamu. Dikasih kaki nih. Tangan. Lumayan. Oh, ditono on. Ditono nyamar. Lumayan jadi nila. Inilah. Koncoku Yamar. Beledek, Ada jarangan nih biyen iki. Oh, Pindah Rembang. Pindah Rembang. Punya jadi gigit atau guyu di sini, enggak sih. Kena cit golong cit. Tinggeng tok are. Kon Cuma tak aja sih. Jadi ceket sih aku. oh cek sik ta. Ayo mangi. Boleh rumpon iki, Meng. Wah, boleh rumpon, Meng. Wah, iki. Tepan rumpon. Ayo cit, aku iki ndang mancing mana cit? Mangka ndak bablas. Amarun saya ya Mar ya. Tuh, bol. Jeng. Oh, jabres. Yang lintang Wus. Tompel. Yamar. Tompel babon. Wis ndang diangkat. Dikum tok ae. Sampai telak Waduh, gak sidola iki. Oh, nak pelontang, Meng. Gitu. Oke. Oh, iya, Meng. oleh pelontang. Neng dulu. Iya pelontang aku tuh lewat ini. Oh, Japik. Ale watu. Lah iya. Wis bener gawe hem gawe kaos. Kenyang ya. Kenyang jadi malu barang kenyang. Oh, iya ada gol. Gol ini kan. Waduh, gol tekon. Tak pelontange sak iwake. Lho, ada nyekur Yamar. Aduh, lamun di jalan nyekur. Oh, coba. Lah. Alah. Wene. Kabur. Pelontang ta iku. Aman. Mancur apa? Tungguan aja, Be. Haryono. Ini gepeng. Kapu men. Cak tapi wangi ya, Mas. Lah iya, biasanya emang nyeser. Aku main antok iki. Rapu men. Lumayan.
Kok nang ngarep. Wush. Ngomong aja mah. Wis ngomong ndak usah ngono. Angkat apa Sam? Mulai. Kamera bos. Merah. Jangan turutan juga gara-gara anu bang. Menyai ke sebelah, sampai sebelah. Oh, ya ada pasar. Oh, otomatis langsung ora dikesmet kita ada dewi. Oh, ini nunggu kali gon. Nah iya. Dengono ya. Paling. Kita mulai mana? Oh, diam-diam iki oleh Oh, iya abang lah. wush. Wih. Sampai pipi. Panen. Wow, iki lho. Panen raya. Dono Lim. Yang mana no yang? Masuk. Ini Lim. Mantap. Awas yo, bulat mana? Nih Kung, Kung oleh Kung, ngene Kung. Panen. Talang-talang, anakan berarti. Talang-talang kaut. Ayo terus li. Ajar li. Ajar panen raya. Rezeki. Panen raya. Rezeki. Jahar. Penampakannya jahar. Wush. Dono Lim cek gak mancak-mencak. Ah.
Wow. Panen panen. Om. Panen Om. Panen panen. Maju. Panen ayam 3 ekor. Oh iya. Masuk. Kong rek, waduh, gara-gara bulet mang rek emane. Wah. Iwake nglompok ngen kono iwake. Ayo. Iku oni. Oni. Lumayan oleh. Tak jaluk engko lho. Ya ngono Mas. Alhamdulillah sudah waktunya pulang lur. Hampir bocor tadi. Akhirnya bisa panen baby talang-talang banyak banget. Rezeki hari ini panen ikan tengkek. Pelajaran pasar iki, Cek. Wit. Iki kerjaan mana lu? Gede pokoknya lu. Jadi hari ini gede-gede guys. Guys, hari ini guys. Guys. Luka ngame oh. Wes kon yo kok titik ya pucuk eta iki tak. Pucuk titik. Iko lho yang Ajit. Full saya full. Dalam. Arek mampilin sing gede malu. Iya wis kerapu pengen sisi. Sing kapan Yunus panggil hari. Ya, perahu. Ayo Lim. Yo. Kum seneng apa? Mam sih. Ono alim hancur. Hancur Mina, Cina hancur. Kok saya full menengah ya rasaku yo. Mana pikir saya pun mang bawa saya pun dhewe to. Gua kok loro aku, rong set. We Alim telung set. Tapi mang sing kok mangku